Muri tondu no ukigere ni Muri Road na no ukigere kundu ugugitwo Waiyakiwe kugo ni tugukumurika kundu ugutiganite no tugithi na mbere na gwitwarana na mwerekeri wakwa ni ndirona ino ni barabara ya andu aria marakiuma mwena wa Eastlands kana mwena wa Outer Ring Road na tukirora na mionere ya kamera citu Outer Ring Road ni kundu gukurakioneka kwi nywe gutire na traffic tondu wakiona green ugakimenya kuko fast ku ni guthie ogoka okete ugakiingira mwena wa Jogoo Road na hari iguru ni yakiona ni andu ambarakima mwena wa Manyanja ni hanyitanite hanini waingira Jogoo Road ugoka kuko sawa ugoka okete Jogoo Road yothe ku ni kuroneka gwe sawa fiu gutire na mathina kugo waima ku ni kundu kuhota guka uhanyuke na okete o wega gutakina ui haha riu ni ha mwathani haha ni haha hegwitwo haroneka tari makadara haha uguo riu kuma haha all the way kwaja wakiona ndune ukamenya haha riu ni slow by slow mwendo ni wa kobe ukete all the way ugikienda witirira kundu witagwo Nairobi koguo kuma hau ni uguka wega no riu woka haha ni gukiuma haha gonetari hando yetu makadara kwa yuka okete igagwa ikinyitana muno makiria all the way nironeka ni kundu kunyitanite muno makiria kugo wewe Jogoo Road wewe uraima mwena ucio kana uraima haria hothe ukurakiuma na ririkana ni ukuhuthira barabara ino ya Jogoo Road ni urakiona uria gugiikaire na iragiuka all the way jamu ino yukite ithiete muno makiria nako ni gutunenera kuonekana maruni kuna ni very slow ni kundu nironeka ndiragithoga hiha ni hararekania hanini in fact gokuo the roka either hagathoga hanini kana hagagikorwo hanyitanite ino ni barabara ya kindu gigwitwo Jogoo Road na ndiyo yakinyitana ndikina niguo tugugiukite o wega ni kuru guku mundu ri haha ni ebange itene ni tene kana ugieterere ekoro igithira no igagiuka haha naho igagitwika ni yathirira hau kuguo ni kuroneka ni ka area wekera ni ka area kanene karia gakinyitanite muno makiria no wagiuka ru all the way ningi ugagicoka ningi hau akarekania tugagiuka haha naho akanyitana o hanini orange kidogo tu inaenda pole ugoka ruginya witirire haru ni Likoni Road ru haru ino roundabout haha Jogoo Road roundabout haru ni Nyayo haru ri Nyayo ni stadium gani hapa Likoni Junction Likoni Junction nigetha ru witirire uguo na aria maraima mwena uria maroko haha ni hanyitanite muno makiria koguo ungihota gwithema na mwena ucio please ni wega ukorwo ugigitaro accordingly tondu ni wakiona uria gukihana yo ni barabara ya kuria mwena wa Jogoo Road ni undu wa andu aria marakiuma miene yo ni barabara ikigeraga hetukirie ingi muno makiria koguo ni wega ugitaro na nona kionorera okarimwe karekani kuguo it's not consistent rimwe ni kuranyitana rimwe gwathie ngari uguo igagikorwo igikirekania kuguo ni wega ugikorwo ugigitaro accordingly na ni wakiona hau igagithie nyitanite ningi gacoka yukite ku ni mwena wa Jogoo Road iria yaturehe all the way twakinya haria ginya Likoni ru tukite ni ithuacio turi guko mwena wa Jogoo Road na ni rakiona ku kwina orange ni kuria iragithonga kahora ruha twekinya mwena wa Landis hani roundabout na honi akiona uri hahana barabara ciothe iria ira feed around this area no ni bado orange ni kuonania no ni hanini ni rathonga lakini kidogo tugoka ru tuigirite mwena wa Landis Road rugo kwa wahitoka haha ru ni guthie from sofa tukona gutire na msongamano gutire na musukumano wa magari ni guthie Landis Road is very clear kinyoga ikinya haha jua kari kabuko jisoko huru na hawakinyitana muno makiria no mwe noyo gakionekana guo ndori na traffic uguo ni imwe nomwe wa fara tugagiuka tukite
haha kambaga kanyitana ninge tugacoka gukahinguka kuguo Jogoo Road ironeka wa feeding to Ladies Road ukona nirathie ikarekania igacoka kanyitana ikarekania ikanyitana ninge haha goka kanyitana muno makiria gagoka ona ndigwiciria niragithonga kuguo nirakiona uria igitarie all the way hana ho kanyitana riu ni kunyitana muno makiria kuguo gikorwo kiri mwena ucio kana ni uragibanga gukorwo gitabania shughuli kana wi mwena ucio ni wega ukimenye uria gugikara tugoka tukite riu ni haha ni roundabout nigetha utuigire mwena wa Haile Selassie na kuredu ni Ladies Road kuma kuwa ona haha no haroneka ni handu hanyitanite muno makiria gukoja muno makiria gukiingira mwena uyu wa ragiturehe mwena wa Haile Selassie nigetha tukiingire mwena wa tauni kuguo ni haroneka onaho no handu hanyitanite muno makiria kuguo uguo ni all the way rura kiingira Nairobi CBD ni rakimenya uwi pole mwendo tu ni wa pole goka ukite hati haria riu hakuhi na gwita wote kuria kenda kwa macani hakuhi na thoko ino ndirakiona haria ni ane Bishop kanitha ya Bishop Margaret Wanjiru othe hapa imeshikana yote kabisa na ni hari hakoragwo na roundabout onaho no hanyitanu na njira nene muno makiria kuguo mundu urauma mwena wa Jogoo Road kuingira mwena wa CBD Ladies Road nironeka generally watuona kuria gutari na traffic ni kunini kuguo irathie gwakinya na traffic gwacoka kugia kuguo ni wega tuike advised accordingly wakiuma wifangite agikoro no ukihote ukioega tuthi ukihanyuke nigetha uhote gukorwo ugikihurana na traffic iyo uria igitarie ndugagicero na ririkana kwina mbura guku icigo nyingi cia bururi witu wa Kenya ni iraura koguo ni uroneka nginya gukingira town tondu no guku Nairobi CBD kwina mbura wakionoria gutari ugoka all the way mundu we Nairobi kuria ungikona ima Nairobi yake ya daire ya kuremena wa Haile Selassie wabatete nginya guku mwena wa Moi Avenue ni urakionoria gutarie icigo nyingi ni irathonga okahora na muno makiria naturally thini wa CBD ni gukorwo kuhana uguo ni gukorwo kunyitanite no ni gukuringana ni mwena uriku no mwena ucio wa gukiuma kuria kianda wabatete Nairobi ya rugongo mwena wa Haile Selassie ni gunoneka ndukire muru makiria ugoka ukite kuguo ni uguka o wega waingira mwena wa CBD hiyo ikora kenda gutuikaniria kuma kuria kianda hapo ninywe sometimes tuguo ni normal, this is normal ikanyitana hanini igacoka I mean ika clear gaso tugagiuka riu ni thua cio tugakiingira ni mwena wa turiona Nairobi by the way neno ni Haile Selassie roundabout ugagiuka uguo ukite ni urakiona riu uria haha hakihana we uraingirana kuma kuria mwena wa expressway haha nyite nona uria hakihana hatina traffic no ena kundu kunyitarite haya hokuru ni Mombasa Road ni tagucoka expressway ni okire gututeithia kuguo kirokire oh yes ono ni Uhuru Highway of course expressway is expressway kuguo tigo koragwo na musogamano no Uhuru Highway ni urakiona uria ikihana riu ni guku ni gugicokeria kuria mwena wa Mombasa nigetha riu tuthi tugai feed Mombasa kuguo Uhuru Highway onayo ni gona haria bridge ni hanyitanite muno makiria kabisa uguo ni gwikihana haha kwanja riu haha A104 ni hanyitanite muno waicoka riu nigiga gifu feed he kuri aikono kwenda gukiherera jamu nikio twagia kiru Nairobi Expressway ugakireho kanyamu kanini ugagihota gukorwo ugikingira ku ukuranwo na jamu yaku kana ni airport uragithie kana ni kukuria kungi uragithie iyo ru niguo agugitarie kuria mwena wa Mombasa Road ni Bunyala haria Bunyala roundabout niguo igitarie mundu wikuria wa Bunyala Road ni rona Bunyala Road ni mwendo wa kobe pole aste haya unakionoria ikihana unagithiugwa wakiona Uhuru Highway bado heri murathie karekania rimwe gakinyitana ikanyekania but gwiciria ni undu wa kure kurarekania expressway andu ingi ni marathie magikingira expressway guku turorete mwena wa Westlands guku
sorry, okay, tuthiete kuria mbona, sorry, ndi kuria ndona handu etandikitwo Westlands kuria riu ni Nyayo, haha riu ni roundabout ya Nyayo Stadium. Lang'ata Road ni urakiona uria gitarie mundu rakigira kuria mwena wa Lang'ata Road, kana gukiuma Lang'ata Road ugithie sawa, no ni urakiona mwena uria ungi nayo ikiri na traffic. Ruhani Nyayo Stadium wakigira all the way ugithie kuria mwena wa Lang'ata, kugwe uraima Nairobi urorete Lang'ata Road kana uraima Lang'ata ukite Nairobi, uone gwitarie generally Lang'ata Road ndoneka ndiri na ndinyitanite muno makiria patron hau Nyayo wahituka irathie wega muno makiria igoka all the way ukite nginya haha roundabout ni ya kindu gigwitwo Madaraka roundabout. Generally tigo haru roundabout ni ugukorana na muginyano hanini. Lang'ata nironeka kugwe wega kurathie wega ta wega, kugwo dwaria mekuria mwena wa Lang'ata Road matikiri na kanai kana kugutikiri na mugiginyano kana gutinyitanite gari tinyitanite cie sawa all the way, iyo iko sawa. Ugioka nginya mwena wa T-Mall hari a flyover hapa kuna kajam kidogo ni hanini mono, ugaicoka riu ugakiuka ni roundabout getha wigire kuria mwena wa Mbagathi, ugaitiga Lang'ata Road Mbagathi, we ugagiuka Mbagathi is very clear, nironeka ni gundu gutari kana rathie kana ni gucoka uracoka Mbagathi ni gundu uguthie uthiete nywe, kugwo ona wikiuma ugakimenya koraima mwena ucio kana uragikorwo urarorete mwena ucio wa Mbagathi we ugakimenya apa Mbagathi iko nywe all the way ginya kuria mwena wa kundu gugwitwo yeah, all the way. Mbagathi is very 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 clear, gutire na mugiginyano kana kunyitana kwa magari kana gwitaga kindu gigwitwo traffic jam, kugwo ugukorwo uthiete na njira njega muno makiria ogoka all the way. Na Mbagathi ni gukuri mwena wa onoge guthie gwe feed kuria we kwenda ku branch guthie mwena wa Upper Hill, ni wakiona gukorwo gwi kwega muno makiria. Haha ni Mbagathi District Hospital ha junction hakoneka hena handu riu woka na horu ni haranyitana, no gwiciria ni undu wa junction ino ikiri haha hagathie handu agathie kahora igacoka igagikoya jamu igakihutha ugagikorwo uthiete wega pio. So far so good, ugo niguo barabara citu gitarie kuria mwena wa Lang'ata Road andwa Mbagathi yes haru ni Ngong Road riu andwa mekuria we bas riu hau be advised ni undu wa roundabout ino yakire haha, kugwo uraima Ngong Road we mwena wa Valley Road renda guka ufidete into town kunyitanite muno makiria all the way Valley Road nakiona nigetha guke witerere town ni kundu kuragithie mwendo wa aste, kugwo ukiuma mwena wa Ngong Road, ukiuma mwena wa Valley Road, mwena wa Yaya, mwena wa Kilimani ikoni uragera mwena wa Valley Road witirire Agwins Kotheko, na ni urakiona uria kuhana haha hena andu anyitanite muno makiria mwena wa Hurlingham gukirioneka no ni gecoke gaithia githira nayo Valley Road gagithio uguo handu akahinguka ukahinguka tugaicoka tugagiuka tukuhiriirie ningi kanyitana o handu hanini but ni mwena umwe igaicoka riu igagiuka yukite Ralph Bunch Road goko ni mwena wa Ralph Bunch ikoragwo mwena wako yes igagiuka yukite Valley Road no akiona fifth Ngong yes Ralph Bunch ni kula mwena wa Ngong Road all the way Fifth Avenue iko sawa, ugathie ukite uguo kuria mwena wa Valley Road yothe na oneka hatikire na thina uguka uthiete nywe wega ta wega, kugwo gikorwo we kuri mwena ucio we wi sawa na ni ukori ugukigera wagitwika wa gutarwo uria gukiagirire na wagiuka ukite mwena wa Millie Madrid, kugwo sawa haha na andu mekwenda mefange no ni undu wa haria guciria hena supermarket yakoragwo hau gatuma korona muginya ndakona but ugagiuka riu ukite kuingira riu guku mwena wa town guku Kenyatta Avenue kugo barabara-ini kudokuma adokuma Ngong Road State House Road uko surajua maneno ni clear kugo tukoragwo na thina ugiuka riu gakiingira town kugo ku andu amekumaga kuria mwena wa Ngong Road
Agwinskothek mwena wa Kilimani magoka maitireire Kenyatta Avenue tu ukigira town. Of course hani hakoragwo na kunyitana kunini ni undu wa ukigira mwena wa town ya damara huthira processional way kuma kure mwena wa Rugongo Maroko korana na traffic handu hanini ino nayo ni kure mwena wa Nyerere Mamlaka Road ino ni gishoni garathia ni getha kiumirire haria mwena wa itagwatia wayaki haha kugu hakonekane hanyi university roundabout inyitanite muno makiria but tugagiuka ru ino andu Anyerere wako sawa aya matikunana na traffic ugu Nairobi gugiikaire kugu we uraima miena yothe itiganite wikare gikimenya ngora wikaire university we kugigira mwena wa town okionoria hakihana imeshikana kabisa ha ona ni ndune ndigwiciria ni rathonga ndakwa hende ha hakuhi ndare na hindi mararipe agafara muthenya anyway rudio kana fara rakipio but generally university we ona ruti ni maroon it's slow kuwa mundu wothe uraima kuri uraima you feeding into university we rukwaja we urauma waiakiwe ukite goiterera ukimenye uria ugakorana na hahana na Uhuru Highway nayo ni wakiona please ni ndune fio na andu a expressway matikoragwo na thina no ni matuhe akajamu ya maragiitirira fara-ini main ya kindu gigwitwo waiakiwe koguo otigaro haria fara iciko kunyitana waiakiwe ginya expressway ginya waiakiwe tiga hano hauri witikoragwo na thina museum wewe yes kushikana koguo nayo gitarwo wega ukoro ugikimenya uragiuka Nairobi kuma kurira makanuraima muno wa waiakiwe kana Ngong Road uguo niguo farashito igikihana na ugikihota gukiuranwo na jamu ugikihota gukihudhira Nairobi Expressway ni undu mwega muno makiria ino ni hari thuku karibu sasa wayuka ukite na nigakioneka icigo nyingi itiganite kwina ni kuranyitana rimwe gukorwo gutikiri na traffic koguo wagithie wega muno makiria twagithie uko ni Wangari Maathai Road kuni mwena wa forest ni thiaga kinyitana na Limuru Road mwene kanyitana kindu gigwitwo barabara ya Muthithi koguo hau jam tinene uguo muno makiria ironania ni orange Ojijo Road goko ni mwena wa areas cia Parklands ni Professor Wangari Maathai Road gucie kuria ni iguru nigetha ugithigitirire kuria mwena wa Limuru Road iyo ndiri na thina Embu National Highway goko ni gukiingira mwena wa ni twigira Thika Road yes iko ndirakihitia yes koguo nayo gakioneka tinyitani uguo muno makiria Embu National Highway kore ku ni Thika Road tuthiete guthie fio iyo sawa muno makiria haria area cia Parklands handu haroneka hena kuginyana o hanini na haria mwena wa Wambugu koguo we ukire mwena ucio na hau ni ikoragwo kaingi na thukweta fanagio ho Parklands Road no gukorwo ukire na mugiginyano ucio ni undu wa kindu gigwitwo thoko Parklands nayo tuthiete wega iko sawa wakiingira mwena ru wa andu a Limuru Road kinyitaga haha uguo na ugitiga ino ni kindu gigwitwo Thika Road ugathiothiete ugu Professor Wangari Maathai ukuroneka haha he sawa gutire mundu gukorwa kinyitwo ni jam kana ni guthii uragithie kana ni gugicoka uragicoka kuguo we ukiri mutare accordingly kuguo ino yothe riu wako sawa watu wa Meru Nairobi Highway riu nigetha uthie uingire kuria mwena wa Thika Road tuko sawa kabisa haha forest gutire na gukiginyana ona hanini traffic tinene uria hihi tugitanya no ikorwo nyitanite ni undu wa gafura kau gagikorwo gagigiitika tondu ndio ate gwitwaranaga ngari na mbura kidogo titwaranaga wega yes guku ti kure mwena ru wa Thika Road ugakiingira kuko sawa kabisa Pangani flyover ugagithie turio kuria barabara-ini ha ni mwathani Murang'a Road naho ni hanyitana o pio kunyitana wega ta wega
Guku ni kuingira guceru ni ukiingira tauni. Yes. Haha riu ri mwendo ni wa Kobe. Aste my friend Thika Road. Niguo gukiciragia sawa kumbe yuma guthie mwena uri ungi. We no riu guka. Yes. Imeshikana kabisa. Iyo riu othe ni Thika Road ukienda guitirira mwena wa Nairobi na Thika Road yamenya ni atia kurathi na ni barani yage kodwo kiandandura inyitanite kunyitana all the way ugoka ukite aha ne ginya haria Mathari Hospital Thika Road yothe inyitanite kunyitana koguo we uraima barabara yothe we urauma kana ni kuria mwena wa Waiyaki kana ni kuria mwena wa Thika Road ni wakiona kwaja Thika Road uria kihana kana ni uraima kuria mwena wa Kiambu Road Ngong Road andu akuria mwena wa State House Road amakira mwena wa Kilimani waikoro uigitaru uria ukiagiriire ugo niguo barabara cito igetarie rucini rwa umuthe of course gukinyitana ku ni turagi ku expect tondu tugu ndakiuga riria gwagitata hanini ni gukoragwo gugikigia note ndru barabara-ini kana generally rucini it's expected andu othe magigithie wira na ririkana tugithiete o wega na umuthi ni muthenya wa Thursday otugo gwikwirite gwikira iria maina kihumo tithio o kanini akiambe gitamburukie maguru na agikunda tumai na gakionania akirikia gwika mau mothe na nigetha tukorwo tugikiingira thiini wa ikereka ria kayu karuriri of course uteti no nginya turi waririria no tongoria wa bururi marakiuga ni bururi ugikura no nginya tugikuranie naguo tukimenye urakura atia na nitukire na ageni thiini wa studio cito twina Kimani wa Ngunjiri mubunge kana wa bunge wa haria wa gabere kuria mwena wa Bahati na nituragitwanya maina mathengio nake mubunge wa kuria Nyeri town ni gukorwa kinyitanira na ithuĩ kahinda gatakiri kuraya nigetha turike ciĩgie uteti na utongoria koguo kwa kahinda gaka ngijitikiria na njira ya gitio gutige moko-ini memega magitangagia kuria mwena wa Murang'a mathina mbere na gututirithia no ikorwo njikite wega ngagikuria na njira ya gitio ndukai gukinyegenyura mutambo na ririkana mothe no twikiruga ciahanda thaa 2:00 ku iguru no ndicokeria no kwa ihinda riri gutige moko-ini mega ma mundu ugwitwo Maina Kihuma ririkana ungienda kwaraniria na ithuĩ ni mitambo-ini itu kuria mwena wa Facebook ni Kameme TV Kenya na kuria mwena wa X thikũ ici maramita X na kuno Kameme TV Kenya ukorwo gitwira mawoni maku ukorwo ugigitwira ukiri mwena uriku na ndikiri oho mwari wa ngethe na mundu gwitwo Maina Kihuma no twikunengeria ciringi 2,300 ririkana urageria munyaka waku kuingira haria thiini wa M-Pesa paybill ni 5703131 account ni murekira kiugo jaza wekira ciringi ciaku 99 kunengeria ciringi 2,300 5703131 account name kiugo ni jaza ciringi ni 99 no ukorwo muhotani witu either wa keri wa gatatu kana wa kana you never know geria munyaka waku no kwa ihinda riri moko-ini mega ma Maina Kihuma twari cigiteti no tongoria ndugathie haraya.